Sanibonani bafowethu, ninjani yaphila? Mina ngi-grand. Today nge-14 zakaJulayi 2026 ngibona amavidiyo. uJacinta uthi usaba ukuthi bangamthumela kumdali abobani. Mara before ngingenelele lapho ngifuna ukunibonisa ama-point. Umuntu onalento le nalezi uzosebenzisa lento le, zizongena la zize la process. uJacob Zuma i-boss yabo abahambi. Onamehlo ukubona uyabona and onamadlebe ukuzwa uyayizwa lento uZuma ayikhulumayo. uZuma i-boss yabo abahambi. But somewhere uZuma wenza ama-calculations ukuthi whatever happens abantu abathandayo mabe beku-safe side. Sikhuluma ngabo bani lapho? Ngabantwana bakhe. Ubafake ku-safe side. That is why abantwana bakaZuma boduduzile nalomunye ubani lo khohlwa igama lakhe. Mabayenza amavidiyo, mabakuma-interview, mabakuma-podcast bathi bona ba-against xenophobia. But they are not against ubababo. Why? Safety. Bayenzela i-safety. Umuntu okuthandayo angeke akuthatha ayokufasela esiporweni kuzitrain athi ngiyamthemba lo uzophuma. Lokho ngikhulumela ngisho nendoda kaJacinta. If beyimthanda bengeke. Bafethu mina ngizonipha ama-example ukuthi if niyabona nizabona ukuthi uJacinta usebenziswe njengaleya nto engeke siyikhulume. Indoda kaJacinta at this point in time ngagibela i-flight eMozambique, ngagibela i-flight eZimbabwe. Angeke kwenzeke nix because akusifa abafrantanga ngaye kuleya nto. Yena uphushela lento yakhe ayibeke phambili. Iboss phela le, iboss yabo Jacinta le out. Abaphikisayo mabeze baphikise. uJacinta ngaya kulezo indawo esikhuluma ngazo. Indoda kaJacinta ngaya eGhana, ngaya eNigeria. And mayifika le ikhuluma istatement nje isigucule isichange ethi hayi mina ngihambisana lezo zinto. uJacinta ngaya. So for nina usho ukuthini lokho? uZuma uprotecte abantwana bakhe. Indoda kaJacinta iyaziprotecta yona. uJacinta uthi usaba ukufa. Awuthi singenelele into yakaJacinta. Jacinta if wena uyafa kulahleka ini? Yini into e-important ngawe ukuthi manje uthi i-government imele protect impilo yakho? Yini important ngawe? Jacinta, do you remember ukuthi kunosisi lapha eRubberidge ekliniki ufike pregnant wajikiswa because of you. She died nomntana wakhe ubholile because of you. Ngizokubalela nje ezumbalo. Do you remember usisi ozalele estradini eCosmo City? Wafa nakhona. Do you remember? Angeke ngikubalele zonke Jacinta. Jacinta bayingakho abantu bajikise esibhedlela nina nabangani bakho bayo border. Jacinta at this point yama-march and march mabahambe 30 June bayingakho abantu Jacinta ababulawe lucky. Kunabantu ababalekile Jacinta eDurban baya lapha ecampini. I think kubhode abantu abayingakho lapha boma 20. Imedia mara boma 20 abantu babhodile because of you Jacinta. Jacinta, do you remember lo yasisi lo ojikiswe esibhedlela heavily pregnant nithi makayozalela eZimbabwe? Do you still remember? I think it was you and Victoria Africa. Usayikhumbula leyo scenario? Usayikhumbula Jacinta? So yini into important ngawe Jacinta? Jacinta, asikhulume ngalama number awabekiwe
uMozambique ilahlekelwe abantu abawu-11 eBhayi. Sikhuluma ngalama number wamanipulatiwe wabekwa public. Abantu baseMozambique sikhuluma ngalabo abashone eBhayi, sikhuluma ngalabo abashiswe today emikhukhweni today nge-14 zakaJulayi 2026. Labantu ababulawe eBhayi imedia esiphethe ireport amaphoyisa isiphethe but abantu abareseviwe eMozambique baningi ukudlula 11. Abantu abareportiwe 11, abantu abareceiviwe it's more than 11 because of you. So if wena uthi wena ufuna ukufa yini into awusinike nje into ekumele igovernment ikuprotecte because of yona. Abantu baseZimbabwe, abantu baseMalawi, abantu baseMozambique, Ghana, Nigeria, Zambia, loyababa lokhunyulwe eMpumalanga washaywa washiswa wayebethwa ngamatshe because of you Jacinta. Abazali babantu laba, abantwana babantu, abantu sibone abafazi bazalela lapha estradini emakhempini because of you, and some of the kids bafile lapha because of wena Jacinta. But today uzositshela ukuthi government maka protect impilo yakho. Impilo yakho important ngani Jacinta ukudlula bonke labantu? Uyini wena uyini? Jacinta nekeni ukudlala ngabantu. It's just that yabona mina abantu abafana nawe Jacinta, I don't wanna lie. Yabona mhlawumbi into engakuthatha ngespeed ukuthi mina ngajabula mina personal mina ukuyibona iyenzeka ngaba amabhubisi mhlawumbi. Leyo ukuthi umuntu afike thwa ubhode hayi akumelanga iyenzeke leyo Jacinta. Jacinta wena udeserve ukuhamba ngendlela ebuhlungu njengala Jacinta abayingakho abantwana abalala estradini amalanga banethwa imvula ama-snow. Jacinta unabo ubuntu wena, and awudeserve ukulwela impilo because awusumuntu. Jacinta sengisaba ukuthi mhlambe angifuni ukuthi abantwana bami mhlawumbi bangahlangana nale video bezwe izinto bekumele ngikutshele zona, but wena udeserve Jacinta, udeserve. Mina ngibona ngathi nesihobo sincane for wena Jacinta. Labathi kuse-hell khona kungcono for wena. Nangu uDonald Trump usuke wayobulala abantu e-Iran. Today sekakhuluma ukuthi usaba ukuthi bangamu. Kanti nina ninjani ninike naye e-USA? Nohlala nabo Trump. Kunabantu abaziyele e-USA kahle babuye kungabi indaba zalo. Nina niyohlala nabo Trump nibuya yani-contaminate lento. Suka Jacinta hamba, if bayakuthatha mfethu hayi isikhathele. Ngathi banganithatha nonke futhi isikhathele thina Jacinta. Jacinta impilo zabantu base-Afrika for thina zibalulekile. As much as impilo zamaZulu zibalulekile nakini nakithi because thina sibandlulula abantu. Maka sikhuluma ngalamaZulu owangekho sanibonani bafowethu ninjani yaphila? Mina ngigrand. You know guys, i-situation sase-DRC sithanda ukuphunyuka ezandleni, and ngibona abantu abaningi bayakhala eSouth Africa. Sekushone 1, abanye bashayiwe, kwenzakaleni, umuntu ufile uyi-1. Nibulala abantu abayingakhi ni? Nibulala abantu abayingakhi? But umuntu emele nimblame kakhulu umongameli usayide nama-criminals. Abantu emele nibasiblame kakhulu abominister basayide nama-criminals. Iy'statement zabo zi-rotten, zibolile, fucked up. Kunesikhathi lesi mawunenhliziyo embi uzozitshela wena ukuthi usabotage omunye umuntu, kanti uyazisabotage wena because of inhliziyo yakho ebolile. Yabona lama statement lawa ama-leader ukuthi
illegal immigrant. Namanje nama-journalist wasaphusha leyo narrative kubantu besibabona. Labantwana laba esibabone eBedbridge border nalabantwana esibabone lapha eJozi eDurban, abantu abazalelwe eSouth Africa abanama-citizenship, double citizenship, uzalelwe la wangale, umuntu ufunde yaze angena e-university. But ngisho ne-president ekhanda uthi ama-illegal immigrant. That's why labantu base-DRC babulala labantu benu bathi ama-illegal immigrant. Mina bafethu, mina ukuthi ngibhizi, mina futhi abantu abangaziyo bayazi ukuthi mina ngiyahamba. Bengingayi e-DRC nginibonise ukuthi mina angeke kwenzeke nix ngami. Not because ngu-Anthony Bandera, no. It's because mina ngitshala uthando, ngiyovuna uthando. Yabona lama-truck driver lawa hlangana nalezi zinto abahlangana nazo le. Ngike ngakhuza early this year 2026, I think January or February, ngike ngakhuza ukuthi nina bafethu niyekeleni ukusupport nonsense. Bathi baloko bathi uyabona nginama-passport ayi-2, mina ngiyastempa. Jo, wonke umuntu oshayiwe eSouth Africa ubulewe, othathelwe izinto, bathathelwe imizi, ama-illegal immigrant vele. Abanazo lezo yitempe eninazo. Umuntu even if anganazo iyitempe kumele nombulale. Mina bengi-expect ukuthi leya action yase-DRC ingayenzwa eZambia after ukuthi nibulala loyo baba nimkhumula iy'mpahla eMpumalanga because beka-drive i-truck. Today, namhlanje ngibona ey'ndabeni ukuthi kune-company yama-trucker ese-Eastgate. Ama-truck akhona ane-number plate yaseZambia. Nina niyenzani? Niyohlukumeza labantu because kunama-truck drivers wase-South Africa, nama-truck driver wase-Zambia, I think nama-truck drivers eZimbabwe somewhere there. Nina nithi nifuna abacashe nina kuphela, but lama-truck mawasuka la eSouth Africa waye eZambia, mawasuka eZambia waza ngapho. If waya le and then wafika eborder le bathi lama-driver, lama-truck akusaweni because wathengwe eZambia, warejistwe eZambia. Ikhampani irejistwe eZambia, ine-branch eSouth Africa but it's Zambian company. Nina bafethu kudala nibulala abantu, mara niyakhala because babulale lo oyi-1 wenu wamunqamula amadlebe. Niyakhala. Laba banamhlanje bashayiwe babakapha ngamatshe, baphula amawindo kuphela nje. Mara okwamanje nisaluza umuntu. Mina leya into eyenzeke eZambia bengi-expect le yenzeke e-DRC bengi-expect ukuthi yenzeke eZambia. Honestly, angithi iZambia mayenze, ngithi mina bengi-expect ukuthi yenzeke eZambia because of lo baba nimbulala eMpumalanga. Bafethu kumele ni-correct ama-mistakes wenu because if lento le i-continue so, iSouth Africa iyoya phansi, iyoshona phansi. iZimbabwe isurvive ama-sanctions. ISouth Africa mawungachubekwa kaso, I know ukuthi abantu abangenangqondo bathi thina ngeke. Mara iZimbabwe izobe isurvive better than South Africa because iZimbabwe bengenankinga ne-SADC region, bengenankinga ne-Africa as a whole. Nina nifunwa anyway, ngisho nase-Orikanti abanifuni. Bafethu mina la ngihleli khona today. Mawungangibiza nge-black man, ngiyakwazi ukusuka ngokubophisa. Noma bangathi uyiphoyisa ngiyokubopha. Mawungangibiza nje nge-black African ngiyokubophisa, bazokubopha. But nina e-Africa nibiza abantu abamnyama.
ama-foreigner, ama-illegal immigrant. On top of everything niyababulala, niphushwa ulo uyaniphusha. Sizwe indaba zabo 3 million manje uhlale nalabo, kuyenzakalani? Ngiyabhenefitha nini? Ngaze ngakhumbula ekhaya eduze kwababulali. Qhubekani nibulala abantu, eleni lizofika nalowo fe-DRC. Bekangazi ukuthi angahlangana naye le nto because manisekhaya ngamabhuli. Mina angizweli muntu, futhi angifuni ukunikhohlisa, angizweli muntu. Ngizwela labantu anibabulele banganenzanga niksi because ufuna ukuyotshontsha imilimili. Abantu engibazwelayo. Uboni umuntu athenga i-tip brush enye. Sanibonani bafowethu, ninjani? Niyaphila? Mina ngilate esipanini mara hayi ngibatshelile ukuthi ngizoba late ngikhathele. Guys, sibona amavidiyo nakubo BBC, bo newsroom, kuboniswa abantu basemzansi, abantu abagezayo, abantu abangafuni abantu abanuka amakhwapha, abantu abangafuni abantu abahluphekile. Yabona, bayothatha into zalabo abahluphekile abanukayo. Uyozithatha kanjani into zabantu? Labantu bafethu nibathathela into zabo ezindlini, bayiswe emakhempu, and then ama-government wawabhayizisa bathi lezi zinto zizobalandela emuva, bangasifakele security ukuthi igade impahla zabo. Nina niyozithatha. Uyozithatha kanjani into zomuntu ongamfuni? Phela mina mangathi angikufuni noma ngingenayo umuntu engathi lo angimfuni, yabona? Because amagama anzima lawo ukuthi umuntu awumfuni uyophila kanjani? Mangaba awufuni bantu wena, bawungafa abantu bonke usala nobani? Usala uphila uyi-1. So lento yenu iyabonisa ukuthi akusukuthi anibafuni abantu, ninejelasi, aninabo ubuntu. And mangakubuza wena manje ukuthi wena uyazithanda na, ungahluleka ukuphendula because kuzoze imibuzo emva kwaloko ukuthi wena uyazithanda. Uyayibona? Uyohluleka ukumela lowo mbuzo. Bafethu nina nenhliziyo ezimbi. Akabafethu mina ngifuna ukunigaya example. Mina bafethu ngizalwe comrade. And i-comrade engikhuluma ngalo, angikhulumi nge-comrade lendlala. It's just that angeke ngizisho ukuthi mina ngizalwa ubani kwathini, yabona? Mara mina ngizalwe comrade, abaziyo bayazi ukuthi mina ngizalwe comrade. Mara ekhaya kithi time lami lilazi incosi, mina ngiyilazibona ekhaya. Ekhaya asinamikhokha. Umuntu ongakutshela ukuthi ekhaya uke wabona kwenzeka ukuthi nokuthi ngoba kunomkhokha ora umuntu wasendlini ozalwe etime lami ubhayiziseka la nala because of imikhokha makeze la live azongiphikisa, azongitshela ukuthi hayi ngibona ubhuti wakho rosiswa ekhaya asinamikhokha, asinayo. Ngoba etime lami bekuyi-comrade makabe ungasiyi-trigger yini. Itime lami belingahambi lidubula abantu just for fun. Yabona, itime lami beliphethe yonke inhlobo yebhamu endlini for ukudefend i-country, hayi ukuthatha imiphefumulo yabantu just for fun. Bafethu, imikhokha isebenza ngenye indlela. Uyakwazi ukuthi manje wena ubulala abantu ikuyeke 10 years. 10 years bese yavuka le. Qala ukwenza ifike la endlini. Yayibona? Before 2008 eMzansi bengekho amahlanya angaka. Bewangekho noma ningayiphikisa. Bangekho abantu abahlala etradini, abantu abahlala babhema izinto, babhema bonyawo, bebangekho. Nina ningayiphikisela ukuthi nifuna ukuzijabulisa, but deep down niyazi ukuthi lezi zinto bezingekho.
labantwana laba ababhema lezi ama-result alabantu babulele 2008 ikhuphuke nabo ukuze sizofika la ku-2026 namanje nisababulala abantu namanje nisathatha into zabantu nina nibhilivela kokuthi umkhokha umuntu umele avuke azohlala nawe akukhumbuze ukuthi yimi lo wangibulala azokutshela ukuthi yimi lo oluthe shop yami no kubhalwe naseBhayibhelini ukuthi kuyoshaywa abantwana ngezono zabazali babo akusiyimi engibhalile into leyo ibhalwe ngakazizana bafethu mina itime lami seliku-40 years libhodile 40 ekhaya kunamikhokha ingakho mina ngiphila le mpilo engiyiphilayo yokuthi ngizama ngayo yonke into ukuthi abantwana angaphili ngaphansi kwemikhokha abazothi ubabenu because mina itime lami lingifundisile ukuthi endlini asilandi imikhokha asihlukumezi bantu yayibona manje umbuzo uthi nina nibafundisana abantwana benu makunje mani izohlangana nezinto esizibonayo lezi zabantu ababhema izinto nani nizawuthini mase ni-explainer nizothi ibhadi sinawo amabhadi nami nginebhadi lokuthi ngilate emsebenzini anginabhadi lemikhokha ibhadi lomkhokha anginayo bafethu lento zabantu enizithathayo lemiphefumulo yabantu eniyithathayo iyobuya ngani yokugcina ngithi mina e-Afrika asifuni show yomuntu wasemzansi as long angakaze akhulume before i-30 zakaJune ukuthi asifuni xenophobia asifuni ukubulawa abantu abamnyama because umuntu omnyama waseSomalia wasekuphi umuntu omnyama yabona as long umuntu angenayo ivideo epostwe public asimfuni kwamanye amazwe makahlala emzansi nababulali phela nina asikwazi thina ukuzi-associate nabantu ababulala abantu asikwazi hayi ukuthi sinenkinga if unayo ivideo epostile public eyakho hayi omunye umuntu eyakho uke wakhuluma